International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Melody, nagpangno ka. Ha? Sir Rafi? Andiyan tiraramidim kanyak. Saan? Saan man? Kanipatpatig ka, Melody. Ngim may sakla katulong niyo, sir. Oray, laksidin ni Mama. Ngim nagpintas ken bak nang kaskada kayo ni Ma'am Rowena Anubiam, sir. Sikat kayat ko, Melody. Asawain ka. Gapot at dakin ka sa pulig na awan kiniruay na. Iso nga. Sir Rafi, ipatpatig kami. Oh, sir. Sir, Ha? Dardarip-dip? Basta dardarip-dip laing. Di pa na ituloy. Sayang. Tingkay nangigan babagayam ket may salay nga paset ti pagkasaritaan ni Melody iti probinsya ti La Union nga dito tinapili nga best letter of the fourth week iti bulan ti Marso. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babaen ken Reynaldo Rey Fiesta rita Honolulu, Hawaii. Ken di programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag nga pangabakan nyo kadagiti kakadakkel nga premyo. No kasano nga nangabak ti pakasaritan ni Melody nga pinauluan tayo iti dardarep-dep inakto ituloy nga ibasa madamdama. Takayat ko papagayam nga ipalagip nga ti programa ti nga lagip ti napalabas ito Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award ket agtultuloy ket no adda ka man madama king agbuy-buy iti page ti paring Rey nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Pag-like, pag-share, kung saan ka pa nakapagpalo, agpalo kay kuma. Kaya kasamatin, dito'y YouTube channel ni paring Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Nawabuya ito na ito nga video ijay YouTube. Ipaki-like, paki-share, kan ag-subscribe kay kuma. Darakel, digiti premium nga guru-uri kada kayo. 50,000 pesos, the grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kaya may isang special award nga umawat. Iti 5,000 pesos. Ituloy tayon nga ibasa. Ken idrama. Dito'y pagkasalitaan ni Melody. Nukasad nung nangabak nga kas best letter of the fourth week. Iti bulan ti Marso. Tubuak iti probinsya iti La Union manong nemi nakurapay kamlaeng tamang ngalap-laeng diritatang. Siyak tinuuna kada kaming nga upat nga kakabsat manong nemi. Ket idi na graduar kon iti high school manong nemi kayat kon ti makigasang-gasat nga mapanagtrabaho sa Manila. Iso nga nagpakadaak kininanang ken dikiti kakabsat ko. Laglagi pa niyo dagiti bilin ko, ha? June, Jojo, Ken Grace. Nang rura ken ka, June. Ta si kano kwanti na una kabsat dagiti adding mo. Mabay ka din sa Manila, manang Melody? Depende. Numagusto ak ti panagyan ko iti pamilya pagtrabahwak akas katulong, agbayagak. Sapay ko mamanang, tagpahot ka. Kahit binulang no ka nga agpawit kahit kwarta, tapno dagastusan ming agbasa. Tanong agdaduarak tumatin ti high school, sumapalok tamatin trabaho, makaumamit agkalkalap. Napiya ko mano, ada moderno nga pagkalap. Ngimsigay, kada panang matlaeng, kada panagbanniit, makauma, sa basit mo ti makalapan. Bay amading ko, tanong makaurnong tayo, agparamid tayo tumet iti bangka de motor. Wow! Mayat amanang, baaring no bumaknang tayo tumatlaeng. Sapay ko maading ko, kas iti dardarep-dep ko. Dardarep-dep? Wen, ket ikarkararag tayo, kani Apo Diyos, asapay ko mata sumaya at tipbiag tayo. Inakon, ket agsingsingpet kayo, ken tulungan nyo ni nanang karigiti trabaho iti balay.
nagdagaan. Takasan mo. Ordinary abas tinagluwa na. At yan anay ko ti pagletek. Ay, anya lakit din ay tibiyag ti marigligan. Usan ko man nasapaan na tayo day di tatangni. Baka no agpasa akmet ko may kolehiyo. Amatong palti darderedep ko. Sabaten nakto ni Karen iti terminal. Ket inton makasampit kami. Yam amo nakto iti baket nga amo mi. Do kanulaeng ti anak ni Madam Singrid nga amo mi. Do alalaki. Di Sir Rafi ken Sir John. Nagapgwapo ka ni Sir Rafi. Ilocano da kanumet laeng. Ta Isabela ti Punda. Diyos ko. Sabi ko matagpao ta kiti trabaho. Ken matungkal ko ma. Ti derdep ko. Sapay ko ma. Anya tinagan mo? Melody, sir. Tagalaon yun. Ni Karen tinangin kommenter keng ka kapag kayong kay ti Facebook. Textmate lang, sir. Awan ti Facebook ko. Nga may kargatak to ti gumatang. Katala, sapay ko man tagpaot ka dito eh. Kat do agunget man ni mama, bayan nyo lata. Basta tinasken kat maaramid yun na kitinasken nga aramidin nyo. Kaya't ko unay tagpaut dito, sir. Tamasapul mi ti kwarta, tanakurapay kami laeng. Ken, kaya't ko kanayon ang makita ka tagayata ken ka, Sir Rafi. At pa ibaga, Melody? Awanin, sir. Sige. Ikakaro din tayan ni Karen. Tagtinulong kayong nagluto. Makaturog ag samit laengen. Melody, nagpangno ka. Ha? Sir Rafi? Andiyan tiraramidem kanyak. Saan? Saman, kanipatpatig ka, Melody. Ngim may sakla katulong niyo, sir. Oray laksiden nak ni mama. Ngim nagpintas ken baknang kas kada kayo ni Ma'am Rowena anubiam, sir. Sikati kayat ko, Melody. Asawain ka. Kapatad da kayong katisap sa pulig nga awan kini Rowena. Iso nga, Melody. Sir Rafi, ipatpatig kami at... sir. Sir, Ha? Dardarip-dip? Basta dardarip-dip laeng. Di pa na ituloy. Sayang. Noong hanin tiba sa pulyo, sir. Panawan kan dito Hardin. Uy, madam-daman ton. Agin ang istorya ta pa lang bayad mo minuwak kahit ang pulpurutan na. Ang kayam. Nabayag kan dito, di ba? Ag 3 years nakton, sir. Nga, kabayatan di pa naglabas di panawen. Puminpintas ka, puminpintas. Ada nga rodmet laban ko kay ni Ma'am Rowena. Nakapimpintas iso na. Wen gayam, sir. Ape di kay met lang agkasaren. Sikat ikasar ko. Ala ni sir, nakaang-angaw. Saan nag-agang-angaw, Melody? Adaking ka sa pulik na awan kini Rowena. Iso na. Inakon, sir. Narigat to ang mapasamak ti bagbagam. Dardarep-dep tupay, di pa'y maituloy. Panawang ka, sir. Good night. Melody. Pangloka. Sir Rafi? Melody. Anya tararamit yung kanyak. Saan? Dardarep-dep ka di manin at di matuloy? Pudno di amin, Melody. Gabuti patpatig ka. Yung saan, Sir Rafi? Man, gabuti patpatig ka ko nakmanin, Melody. Yung may sa akla katulong niyo, sir. Relax din nak ni mama.
Ngin nagpintas kinabak ng kaskata kayo ni Ma'am Rowena Arnubiam, sir. Sikat ikayat ko, Melody. Asawain ka, gabatan na kang katisap-sapulik nga awan kini Rowena. Iso nga. Sir Rafi, ipatpateg kamit. Sir. Sir. Ambisyosa! Tinungpanak, madam? Nakita ni Rafi arimuarit silid mo. Inuray ko labang kapanaw. Kalpasan nakit, inkairwat di kita arwatem. Kit itawit laeng, pumanaw kan! Ay, itik ni Sir Rafi, madam. Dapat siyem garud nga kayat na ka? Ken kayat ka? Inkarina nga ikasarnak. Awanan ti ado pa esao. Nukunak apawanokan, ket pumanokan. Ambisyosa akatulong! John! Jojo! Ken Grace! Adda ako naman ang iyo! Ay! Iyay! Dani manang Melody. Manang ko. Saan mo? Nagdaro sa kijay balay, ket minanang tinadanon ko. Ket gabot ay imbaga nang adda kayo dito ikit ti baybay. Iso nga imbe kayo dinanon. Ha? Nagring cellphone ko. Sana naka-phone book. Isong bata. Hello? Melody. Nga rapid ito eh. Sir Rafi? I-text mo ti kompleto ang address mo. Kaumay kita. Tas ikat kayat uga sa wayo. Kasi ito ko nakin ka. At daking kaamin di kiti awan kini Rowena. Kat siyak di pakatugpalan. Dagi di dardarabdeg mo. Oh, Rafi. Kunak na no dardarabdeg laing adakan. Ikit ti baybay ti lugar ni nanumoy laing. Ano mo? Kat nagpintas Again, she's right. Ano nga nagtimayad na negosyo dito? Ado tibukod ko ang kwarta mo sa rin. Mang paramit ka, iti ado abang ka di motor. Ken agbalin ka akong prador, sika ti paglakpan dagiti amin amang ngalap, kadagiti makalapan da nga ikan. Okay. Kahit ko na nga negosyo. Siyempre, agata ng tupit at dumalugan. Tapak ilugan ng kadagiti at ikan, may deliver, may bagsak kadagiti na dumang tiyandaan. Di ba? Kahit mapasama ka dito sudan. At dakin ka, dakita sa puso. Kahit siyakmet, di mga itongpan. Kadagiti na. Ipatpatid ka unay-unay. Matpadag ka unay-unay bang ito mapasama mo klayan yan. Nga sa kakansiyak dagkatulong. Rafi. Ay, mati. Nakapagkalaysa kam nga rod kay ni Rafi manong nemi ketda ni Madam Sigrid nga mamang na napakawan na kami matlaeng. Kaya dito'y kami La Union manong nemi nga nagbalay, dito'y kami nga nagnegosyo akas iti arapahap mi. Ti dardarep-dep ko ket pimod no babaen kini Rafi manong nemi. Ken babaen kini Apo Diyos. Dagiti kakabsat ko manong nemi nakapagbasa damat amin ket napinta sumet tibiyag da tibilangon da pamilya. Si bibiyag pa lang met manong nemi ni nanang napigsapay laeng ta iso ti katulungan mi iti negosyo manong nemi iti panaggagkat mi kadagiti ikan sa mi ibagsak tinaduma-duma at yantaan dito in Northern Luzon. Naragsak kami manong nemi kanawanin ti sa bulik pay iti Dios no diti agdanayon kumaaragsak asang kapamilya. Dito nga ron, ti pagkasalita manong nemi ket thank you, iti anos mo nang ibasa, ket sabi ko man, tinakaibati ak iti adal, liwliwaken pagsariming antibiyag. Tingor gyaman nga pagayam mo, Melody, iti probinsya ti La Union. Nangikanyuar papagayam, iti pa nakaidrama, dito'y 4th
weekly winner tayo nga ni Melody iti probinsya ti La Union. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Ray Fiesta. Dagiti nagakem iti papel nga Melody ken mama Merlin Pascual Ruiz, June ken Rafi, Nemi Ruiz, son of X, spinner and recording technician ni Ray Simon. Iti pa nangisurat ken iti direksyon ni Nemesio Rizabal Ruiz Sr., producer Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Drama Production. Host, tinumutibiyang ni Manong Anemi. Alagastan, agyaman kami unay kada kayo aming nasangapada. Thank you for watching.